Lamso vibe song haino haising tese katal notification update nalai jaunai or notification kha Tripura Fire Service Department theke notification katal update phaikya sekango je driver tei fireman ni bagai job jomana jamani bini rally date ongkori phaikya tini 2 tarik 8 mas 2022 notification kokha engka jaga boroni naidi jaga rally o physical measurement najangnai tei physical endurance test najangnai tei document verification khlaijaknai engka jaga pujano venue rijaka 9 Battalion TSR Headquarter Hisachera South Tripura District South Tripura District andani jara joma rwnai rok boroni 9 Battalion TSR Headquarter ajaga boni rally ngnai Hisachera klaio boroni 8 tarik simi chengnai 8 tarik 8 mas 2022 8 ta am ni simngnai jara driver ni bagai apply khainai rok boroni 8 tarik ngnai South Tripura District andani 9 tarik hongkakai jara fireman ni bagai joma rwnai rok SC ST category ni bagai 10 tarik hongkakai chudo UR category ni bagai simengnai fireman ni apply khainai rok ni bagai 11 tarik hongkakai jara home guard civil defense volunteer ex serviceman category boroni bagai rijakha jara fireman ni apply khainai rok next venue hongkakai Dojanagar Police Lines Udaipur Gumute District jara Gumute District andani apply khainai rok boroni bagai hingkai Dojanagar Police Line boroni rally ngnai 13 tarik 8 mas 2022 pujao driver ni bagai boroni najangnai 13 tarik tei 16 tarik hingkai jara SC ST category fireman ni bagai apply khainai rok boroni 16 tarik ngnai tei 17 tarik hingkai jara UR category ni bagai rijakha fireman ni apply khainai rok ni bagai rally 18 tarik hingkai jara home guard civil defense boroni bagai rijakha jaga volunteer ex serviceman category ni bagai rijakha jaga fireman ni jara apply khainai rok boroni 18 tarik hingkai o jaga next venue rijakha next venue hingkai Bisramganj Higher Secondary School Ground Bisramganj Jokolayo Sipi Hijola District under ni jara Sipi Hijola District under ni hingkai boroni 20 tarik simi rally ngnai 20 tarik 8 mas 2022 driver ni bagai apply khainai rok boroni 20 tarik rally ngnai 21 tarik hingkai jara fireman ni bagai apply khainai rok SC ST category ni bagai 22 tarik hingkai chudo UR category ni bagai simi fireman ni apply khainai rok ni bagai 23 tarik hingkai jara home guard civil defense volunteer ex serviceman category boroni bagai fireman ni joma rwnai rok bagai next venue rijakha Regional Institute of Physical Education Ground Panisagar North Tripura District jara North Tripura District under ni hingkai boroni Regional Institute of Physical Education Ground ajaga boni rally ngnai Panisagar kolayo boroni 26 tarik driver ni bagai apply khainai rok bagai tei 27 tarik hingkai fireman ni bagai apply khainai rok bagai SC ST category North Tripura District under ni 28 tarik hingkai UR category rok bagai fireman ni apply khainai rok bagai 29 tarik hingkai home guard civil defense volunteer ex serviceman category rok bagai fireman ni apply khainai rok bagai rijakha hingkai next venue rijakha next venue hingkai Papiachera Higher Secondary School Ground Kumarghat Unakoti District under ni hingkai Papiachera Higher Secondary School Ground ajaga ngnai Kumarghat klaio boroni ajaga rally date ngnai boroni hingkai 31 tarik 8 mas 2022 31 tarik hingkai boroni driver ni bagai rally ngnai tei o jaga 1 tarik 9 mas 2022 1 tarik hingkai boroni jara ex serviceman home guard civil defense volunteer ex serviceman boroni bagai o jaga rijakha fireman ni apply khainai rok bagai tei 2 tarik hingkai UR category ni bagai o jaga phunukjakha next venue naidi o jaga Papiachera Higher Secondary School Ground Kumarghat Unakoti District under ni hingkai Papiachera Higher Secondary School Ground
कुमारघाट खालायो बर'नि आजागाव रेलिंनाय 31 तारिख 8 मास 2022 8 AM निसिमी 31 तारिखआव हमके बर'नि যারা 29 डिस्ट्रिक्ट आन्डारनि ड्राइभारनि बागै एप्लाइ खालामनाय बर'नि 31 तारिखआव खालामनाय नेक्स्ट 1 तारिखआव फुनुकजाखाव जागा SC ST रं बागै होम गार्ड सिविल डिफेन्स भलन्टियार एक्स सार्विसमेन कैटेगरी फायरमेन बागै जमा रोनाय रक फायरमेन बागै ST ST रं बागै साकाव जे फुनुजा हाइके आबो हाइके फुनुजालियाव जागा ओमफ्राय 2 तारिखआव हमकाय 2 तारिख 9 मास 2022 2 तारिखआव हमकाय जारा UR कैटेगरी रं बागै फायरमेन एप्लाइ खालामनाय रं बागै 2 तारिखआव रेली नाय नेक्स्ट बेनु जाका कुलाय हाइगार सेकेंडारि स्कुल ग्राउंड आमबासा दलाई डिस्ट्रिक्ट आन्डारनि काकायाव जागा कुलाय हाइगार सेकेंडारि स्कुल ग्राउंड आ जागाव बनि रेली नाय 4 तारिख 9 मास 2022 4 तारिखआव नाय ड्राइभारनि बागै एप्लाइ खालामनाय रं बागै 4 तारिखआव रेली नाय 5 तारिख 9 मास 2022 5 तारिखआव हमकाय SC ST कैटेगरी रं बागै फायरमेन एप्लाइ खालामनाय रं बागै 6 तारिखआव हमकाय UR कैटेगरी रं बागै যারা ফায়ারম্যানই एप्लाइ खालामनाय रं 7 तारिख 9 मास 7 तारिखआव हमकाय যারা হোমগার্ড সিভিল ডিফেন্স ভলান্টিয়ার এক্স সার্ভিসম্যান ক্যাটাগরি বরনি বাগै যারা ফায়ারম্যান এপ্লাই খানি রক আপনি যাগুলো নেক্সট বেনু নাইদে 12 ব্যাটালিয়ন টিএসআর হেডকোয়ার্টার চাকমাঘাট তেলিয়ামুরা খোয়াই ডিস্ট্রিক্ট আন্ডারনি হাকাই 12 ব্যাটালিয়ন টিএসআর হেডকোয়ার্টার চাকমাঘাট आ जागा बनि रेलिं नाय तेलियामुरा क्लायो बरनिको जागा 9 तारिख 9 मास 2022 9 तारिखआव नाय ड्राइभार नि बागै एप्लाइ खालामनाय बागै रेलिं नाय 10 तारिखआव हमकाय SST होमगार्ड सिविल डिफेन्स भलन्टियार एक्स सार्विसमेन যারা फायरमेन एप्लाइ खालामनाय रं 11 तारिखआव हमकाय যারা UR कैटेगरी बागै जाखा जागा যারা फायरमेन एप्लाइ खालामनाय रं नेक्स्ट बेनु नायदि एडी नगर पुलिस लाइन्स ग्राउंड आगरतला वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट যারা वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट आन्डारनि एप्लाइ खालामनाय रं बर'नि एडी नगर पुलिस लाइन ग्राउंड आ जागाव बर'नि रेलिं नाय आगरतला 13 तारिख 9 मास 2022 13 तारिखआव नाय ड्राइभारनि बागै एप्लाइ खालामनाय रं बागै 13 तारिखआव रेलिं नाय 14 तारिख 9 मास 2022 14 तारिखआव हमकाय फायरमेननि बागै पोस्ट एप्लाइ खालामनाय रं যারা SC ST कैटेगरी बागै वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट आन्डारनि 15 तारिखआव हमकाय যারা UR कैटेगरी बागै रिजाका फायरमेननि एप्लाइ खालामनाय रं बर'नि 15 तारिखआव रेलिं नाय 16 तारिख 9 मास 2022 16 तारिखआव हमकाय যারা होमगार्ड सिविल डिफेन्स भलन्टियार एक्स सार्विसमेन कैटेगरी बर'नि बागै नाय যারা फायरमेन एप्लाइ खालामनाय रं बर'नि 16 तारिखआव नाय ओमफ्राय बायबसं आसकनो नरक हामका नायनाय दे नोटिफिकेशन आं नरक डिस्क्रिप्शन रिरवन आरो डाउनलोड खालामनाय मानो गासंनो नेक्स्ट नोटिफिकेशन फैया हायनो हायतेसा रिरबनाय गा आसकनो हायनो हायतेसा जतननो हामबाय।